Nukubera iki mubiri dukoresha body scrub, mu maso tugakoresha ino exfoliation toner. Impamvu nuko ntabwo wabona toner yakwira umubiri wose, mu gihe ama scrub yo ikiganza cyangwa dukeya dushobora gukuba uruhu rwose ukabona rurasa neza. Ama scrub adakoreshwa mu maso nukubera ko turiya tuntu tugize scrub ntabwo tuba turi mu ngano imwe. Ushobora gukuba hamwe ukahagira neza, ahandi ukahakuba ntihanoge. Ibyo bigatuma ugira amabara abiri mu maso. Ni ku bantu bafite acne prone skin, iyo akoresheje scrub ibiheri bihita biba byinshi kurenzaho. Niyo mpamvu mu maso uba ugomba kugira tona yabigenewe. Mu bice bimwe na bimwe byirabura ushobora gukoresha amatona, tuvuge nko mu kwaha hariya hagati ku matako, naho ushobora kuyikoresha ikagufasha kuba uruhu rwawe hari ahantu hasa neza. Ariko kuba wayikoresha umubiri wose ni ibintu bitajya bikunda kubera ikibazo cya ekonomi. Byagusaba ngo ujye ugura nk'injerekani yose. Ushaka exfoliation yaba scrub yaba toner, watwandikira kuri iyo nimero iri kuri screen yawe.